Haga jingla kai Portugal League Cup semi-final happening ka Braga Persia eka Sporting. Haba pai syaga nega jingla kai haga kela step jong nega jingla kai omdon kino ge balak ban penki jar. Badai haga kela mit kata haga minit ka ban riu peusan leng baurios ka Braga kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga nega jingla kai. Badai lemang nega shigol la pelong ya ka Braga bakan khori ka nam job. Dai wela not Persia eka Sporting. Baleng bang nega jing job ka Braga kala yo ban rong syaka final jong ka Portugal League Cup. Haga jingla kai Copa del Rey quarter final happening ka Celta Vigo Persia eka Real Sociedad. Haba pai syang nega jingla kai jong kini ki art ligi kenhun ka Real Sociedad kalamar ya ka nam job hadin magalala ban film ya ka Celta Vigo da ar la ka way. Haga jingla kai EFL Cup second leg semi final happening ka Chelsea Persia eka Middlesbrough. Kumban syuk pen kan mau ka Middlesbrough kalala ban film ya ka Chelsea haka fast leg dai way la not. Haba pai syang nega jingla kai second leg semi final Chelsea galala ban penlim suk ya ka Middlesbrough haga nega jingla kai hadun riu la ka way haga baga tam hadun riu la ar haga goal aggregate baleng bang nega jing job ka Chelsea galayo ban rung syaka final jong ka EFL Cup mentang samoy. Haga jingla kai Asian Cup ka bahap haga group C happening ka Hong Kong Persia eka Palestine. Bad ganega nega jingla kai ka badon kambha ya ka Palestine bakan job khnang bakan yo rung syaka round of 16. Haba pai syang nega jingla kai ka Palestine gala khori ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Hong Kong da laila not. Baleng bang nega jing job ka Palestine gala yo ban rung syaka round of 16 naga group C. Haga way par gajing kai ka bahap haga group C happening ka Iran Persia ya ka UAE. But kini baro artali ken hun liyo ban rung lupa syaka round 16 naga group C. Haga gajing kai ka Iran galala ban pelim ya ka UAE da ar la ka way. But ya gini ki ar gol jong ka Iran layo ban tap leng bau Tarimi haga minit ka ba ar pen riu but haga minit ka ban riu peusan. Haga jing kai Africa Cup of Nation ka bahap haga group D happening ka Mauritania Persia ya ka Algeria. Haba pai syang nega jing kai ka Mauritania kalala ban pelim ya ka Algeria dai wela not. Baleng bang nega jing job ka Mauritania kadang don jingkermen bani orung syaka round of 16 naga group D. Haga way par ka jing kai naga group D happening ka Angola Persia ya ka Burkina Faso. Bad kini baro artli ken hun kilayo ban rung lupa syaka round of 16. Haba pai syang nega jing kai ka Angola kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Burkina Faso da ar la not. Haga jingla kai ka bahap haga group C happening ka Cameroon Persia ya ka Gambia. Haba pai syang nega jingla kai ka Cameroon galala ban pelim salit ya ka Gambia da laila ar. Bad ya ka gol pen job jong ka Cameroon layo ban tap ashwa ban kut ka jingla kai kata haga minit ka bakhantai peu plus iway. Baleng baga nega jing job ka Cameroon kalayo ban rung syaka round 16 naga group C. Haga way par ka jingla kai happening ka Guinea Persia ya ka Kenhun Umane ka Senegal. Haba pai syang nega jingla kai ka Senegal kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Guinea da ar lanan. Ya gini gi ar gol jong ka Senegal layo ban tap haga minit ka ban riu peway bad haga minit ka bakhantai pew. Baleng baga nega jing job ka Senegal kala yo ban rong syaka round 16 naga group C.